त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो, यानी केटा र केटी दुवैको लागि। तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन। तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन्, बुबा, आमा, दाई, भाइ, भाउजू सबै। त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125, जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि, बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी। हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर। नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति थोए उड्या जातीय मुसिका उड्या गतिविधि उड्या व्यक्तित्व नाप खलबला जुठ्यागु जाजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोशिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन टुलाधर नाप जाजो उड्या स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक। जजुलोपा सम्झान्ति संचार रेडियो उपत्यका चेना सफटिको मेघर नियन्त्रण दिपी सकला नियनी भाजु मेजु पिन्ट दिनुगलो निसे लस्कुस्ना पहना बना तैचना जाजो ख उडास जाजो ए ठाउँ छ निसा व सुई गुंगु जाजो रुपे सिपिने हचिन जुल जाजो उडास थासिर उडास समाज न्यबुया रेडियो उपत्यका चेना सफटिको मेघर जे परिकल्पना कठिन वइचंगु टुगु जाजो हरेक बुधबार सुत सिया केटटे लनिसे बुधे इ तक डायटिक उपचार यागो आजु कठन टुगु जाजो टाइ दिसेन झना वइचंगु जाजो कट टुगु जाजो सिक्नु रेडियो उपत्यका.com.np याना हलिङको रेडियो उपत्यका विविध चंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाकेमो रेडियो उपत्यका च्यानल सफटिको मेगाहर जे तरंग मार्फत छक्ला हेति टुगु जाजो यना चना दिगु जाजो कट जाजो दासी जाजो लिन्छ उडाटिको प्रचार यागो उडाटिको सक्ता खर्च किने हेबिगो दास माज याना चंगु विभिन्न जाजो या जानकारी बिगो आजुका आए टुगु जाजो न्याका चुनु जम हो टुगु जाजो निसा व श्री गुगु जाजो न्याका चुनु दौरान उडा समाज छम गेसुलाम मे हालमे सलित लादरा छगु नुगु भजन हाला दिगु थौ वेको उ भजन टु उडास जाजो मार्फत नापाङ खुशी प्रिमियरी यात नउथल दास सलित लादरा हाला दिगु छौ ये पुसंगु भजन चिकनी यात जाजो उडास जाजो मेल चुनि थुगु बन्धने उनी भ्युता उगु केबदुनी मेल चुनि थुगु बन्धने उनी भ्युता उगु केबदुनी गनथिनी मोती के पैजी गनथिनी
वे हुन व्यर्थ दे फुके यो भन मनुष्य चोला सारया त मनुष्य चोला सारया त के सत्य वो जीवन के सत्य वो जीवन मेल चुनि थुगु बन्धने हुने भ्युदाउको केव दुनी मेल चुनि थुगु बन्धने हुने भ्युदाउको यको भिन्न दो सलिल सुन्दर क्लाथर जिवेटा वेकन जगु नुगु भजन सृजना याना छिट निगडलले ठुगु भजन उडा स ज्याजो मार्बन नापाङ खुसी प्रिमियर नगु जुएजुल यको सुभा नप भिन्न देसन मिहालमी सलिल सुन्दर क्लाथर जिवेटा वेक ठौगने मिहाली उखे सिक्क मन कोसाको ठैट पाना उचिन दु सांगीतिक क्षेत्र जगु नु कठ या नक्षत्र कठ वेक न्याउन जुन दिम व्यक्तित्व यको भिन्न देसे ज्याजो आ शुभारम्भ यापके हुने ज्याजो दक नापाङको बोक ठौ छ सुएजुल छ ठुगु नापाङको बोक ठौ उडा टेको मसिका मचदबु उडा साहित्य ले उडा समाज याका चंगु बिडिबियारे ख नेबेको दौरान ठौन सकरी पासा प्रेम हेरा तुलादर पाखे उडा समाज या बिडिबियारे ख नेबे टौजुल केतला बिडिबियारे ख धाइचन गुटुगले बिडिबियारे से बालक पालन यामा ढका उडा समाज छु नियम देगु दु त नियम देखको मुख्य कारण है गए झिट ठाउको बिडिबियार कम याना झि समाजे भाषी पम केनेको ठ ज्याखे झि न्याउनीमा ढैको आज कया उडा समाज तो नियम सब पिकाउडु तो नियम गुगठ बिडौडु तो सब तो नियम गुगठ प्याउडु नियम था मल दै थे सकरी पासा प्रेम हेर लादर पाके छटवा चिकन ख निबेटिङ जु थास वेकै ख नेन पाके हुने ठमै ज्या जोय तकले नापाङ बोकठ सक्षिता जोजल्पा उडा विधि व्यवहार अन्तर्गत ठाउँ उडा समाज डेक्स पाखे प्रस्तुत यन्त्रगु उडा समाज ल्या सन्निस नेपाल सम्बन्ध 1123 सिल्ला ठोसरी पञ्चमी खुनु पिडङ्गु अनियन्त्रित व्यवहार नियम देखि मालिकु खटेगु जोसो न्यवेतेना अनियन्त्रित व्यवहार नियम देखि मालिकु ख समाज सकले मनुटे विचार उठेन रिमखुट अझ धाय प्रत्येक व्यक्ति आए आचरण व विचार मटी मटी पाञ्चनी अले गुमगुम मनुख ठाउँ समाज नियम कायदा या आचांगाया उच्छृङ्खल ज्यापी ठुकी याना समाज मे बिन्दु ज पिन्त टक समाज चन्त ठाकु यापी मनु याठो अनियन्त्रित व्यवहार ढयगो आजको मखो नापा निसेहे दुगु ख जे संयन्त एकथ नापा भगवान बुद्ध छुहे नियम देका पिमिजा नियम देकेको प्रस्ताव ता व पिन्त वस्पल नडै बिजेको ज्याचन घा मजु ठा वासा तय छु प्रयोजन मडो घट्टा मजी क थदि या मटे नि तया सुनान वास्ता य मको तय गथे अठे तु बुलो पिछु सँगै दुनि ठीठी कठ या अनियन्त्रित ज्या खण्ड घटना त ज्यावल अल भगवान बुद्ध धमाधम नियम देका पिजाट ठुक्ता नियम अर्थात बिने पिछु पिन्त निसा व चाचो व पिछुनी पिन्त स्वसा व चाचो तट अले बिने पिट ग्रन्थ हे तयार छु जी उडाते न इतिहास व यंकी बले आजको मनुट भाषा ज्यावको मको इले बेले हे नियम जी म्याक अनियन्त्रित जुगु खनेदु उगी इले बेले नियम देकाउ यंगा चंगु खनेदु नापा टाउला छिया तमासाउ पशुपति बाल उ वनेगुटिका स्वयंबु गजा हिलेगु यान ठकल अठे सु सी या ब्या मकागु पहा मबुनेगु यान ठकल न्यामेशा न्यागु तासा उगु छेज पिसा व नियम याना हेचन ठोछगु उदाहरण जग ख विक्रम सम्वत 2033 साले सरकार हे बिहा छे या नियम देका लागु यान हल बनी लसो वनेगु या पलिसा निने लसो वना भम्चे हगे जुल व नियम ला आन यान हेचन ठुक्ता स्वेबले मन ख ठट लोलोगु नियम याना कया हे चंगुदु थन विक्रम सम्वत 2004 साले उडाटे त व्यवहारिक सवाल खर्ग निशान ज्या जारी जोगु खछको नेटेन्टेन श्री तीन महाराज मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा पाले उडा जकमको थन नेतना ट खट ब्राह्मण क्षेत्री देव बाजु श्रेष्ठ जात गोभाजु बाडाहरु टका नेतना ट गुटु उगु इलेन उगु इयाहे सामाजिक व आर्थिक अवस्था त मलोयक विधि व्यवहार यागुली हे उजागु नियम देकी माला वंगु खै तका चिस याउको अनुमान याफो उकी आय उडा समाज गुगु पला लोना चंगु ख वची सक्षिता हे भिजुइ केट हे ख टका छि सजेट ज्या नलकामा नापा नापा नियम सवाल धागु लोलो मंका ज्याये पिछि
बानी यात वाचाका हाना लुमेंके त हे उडा समाज छिट कारगार याना ठाउँ चंगु ख उडा समाज मुयाक हालचंगु मको माला हे हालचंगु ख जी उडा दाजुकी जपिनी सम्पत्ति मुआ ठा खर्च मजुमा खगु ठासे छेले से माटका हे हाली मागु ख गब्ले छिट इतिहास पुइका वनबले नि पुछिच गुगु मन्यनागु ख बनि दैबले अझ उत्साहित छु वकि थन विक्रम सम्बत 2004 साले विधि व्यवहार्य नियम छु अंश मचा बुनि से बिहाया गुए पिकी छे तक न्यपेतेना मे मचाया मचाबु बेठा जुइ बले ठछे पिस येखे छग व मरि निग टेबा येंकेगो नापा का बा मे बुइ बले खबर छे बले सिसा पालो केंके ची चाकु एक पाउ गुए पालो लव बचा मचाबु बेंके छे बले कुछको जग छेगो घ्य एक पाउ चाकु 2 पाउ बजी 3 पुरवा मचाइ त लु अंगु व अंगु छपा भटो छपा सुरुबा छग इचाका प छकु मचाबु मेस्ट ल छपा जाकी कुची बजी फट्या दक्षिणा देवा टिप्छ ला एक शेर चिकन छक चौरा बने कोठा जोल यंकी मुआ मचाइ त दक्षिणा छ्याबले मचाबु मेसिया अबु म जक मोरु 51 पैसा तक दक्षिणा छ्यागु दक्षिणा छ्याव मेस्ट च्याजक टंका छेगु मेपिस दक्षिणा छ्यामुआ मचाबु बिचा यावन बले साबिक कठन ला आधा धार्नी बजी एक पाठी घ्य एक पाउ चाकु 2 पाउ टक्क तया ठछे पाखे छको जक वनेगो अठे भात पिन पाखे न छको हे जक वने नापा म मचा जंको बले ठछे व फुकी डाकिजा जक सर्टे मेज पि सर्टे म ठछे या पि पाखे ठुपी सामान छे मचाइ त ल छजु मा या त ल छपा अब या त पछौरा छको ढौ नाप सग छजु ल निड बुढी बले ठछे सचिव च्याग य मरि छेगु ठछे पाखे छु छे म केट पूजा बले मेपी सुनान सुठे बनी सग छे म ठछे पाखे छेगु ढौ नाप सग छजु ल ढोटी छको तपुली छ इही याबले म्या या त अबु या थास जक मागु यागु पाजु बिन थास सरवा जागी फछि ल छपा तया 12 छेगु सु सटा नकिमुआ इही यामेस्ट ठुपी तिसा जक टिकेगु तास तिन खाप वेची बाहेक साधारण ल छजु शिरबन्दी छगु टिकमाल छमा 12 टेबले फलफुल सुस्या मुस्या जना स्व वनि मुआ 12 पिकाबले 5 पिन्थास ल छजु भात पिन्थास नाप मचाबले बिया छेगु कारण सिन्दुर तेट मागु सारजाम सिन्दुर तेगु एक टोला टकया वया बट्टा छग सुठे ढौसग ल छजु बनी खेसग छजु ल बिहा या त वेबी बले लियागु लम्पिचा छग मोरु 50 पैसा वो वे जिगो तक उठा समाज या देश का ठुगु विक्रम सम्बत 2004 साल या सवालिया प्रतिलिपि सुया सुएगु इच्छा दुसा थन उडा समाज या जागोटे दु अथे इले बेले जुया जंगु समाज सुधारिया वो ख इतिहास या विस्तृत विवरण छुपी सकल हने बपिसा थम शुगु ख प्रकाश यान्दिता इनापियाना जी यको सुबाइ दे छना छना सकरी पासा प्रेम हे बाटो जुया था छु खन्जी छु इना जन ने छु नियमित नियम कथम नकासे थामिसा पालन या मागु दैनिक जीवन कथम काया जिसा नवै चंगु बिदि बियार म या कथम छिपिनि पला निसले रहेको पलस कासे आरस बच्चाको दिका भने इपाटंका ठुगु आयो बुख जराबेको जी जो पुरा सजित छ जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै
त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर निका कुसी बजाको दिवारका हना छकलसको सेला सुना ज्याचो ख डास लिजि ख सिकमिजे याका मी बिगिन टलादर ठोक रेडियो उपत्यका चेन सफ जुगुलका हरजा टारंग नज उडासले आरास चाहिँ निकाको बेथिन जुगु निकाको उडास त छ हरेक वासा उडाटेको गतिविधि उडा समाज एमजको विभिन्न ज्याजय गतिविधि उडा समाज प आवर दुगु खला पुचय विभिन्न ज्याजय जानकारी पिगु आजुकया जटुगु भो उडा गतिविधि बुख रुपे निहबे वचन उजल टुके निति बुख चोया ग्वालेन्टी पिख सुगर सिन्डोराका अलि बुख संकलन दिमो उडा समाज पुतर छान्ते वान्टल तर ल बुख बोना जित ग्वालेन्टी गुडु सकरे पासा प्रेम मेरा फादर पाके थास थोय बुख यन पाके हुने ज्याजो उडा छ ज्याजो अमृतमान ताम्राकार पाके हपा कोसेट चन्दा ताम्राकार माभु कवय भाजो अमृतमान ताम्राकार पाके ठमा नानी मेजो ताम्राकार वो ठ अब हेरमान ताम्राकार्य गुण स्मृत्याट लुमंगा उडा समाज हपा कमिट्याट 6 लाख ना चन्दा दे छागुडो उडा समाज निसुन टगु ठुक कोस पाके आर्थिक अवस्था नाजुक ज्या चोपी उडा टेटा आर्थिक रूप हपा बीट ठुक्टय चन्दाय डा छलबला याना वइ चंगुदो आर्थिक रूप कमजोर पिण्ड हौसला बीत ललन दिगु ठुक्ट या वेक या उद्धार टाय त चोछासे वेक या आरोग्य आयु या कामना याना वेक त उडा हपा कमिटी पाखे आपला सुबा दे छागुदो नेवाटेगु मौलिकता दुगु दागी पिठन नेवाटेगु थावे विशेषता जागु या झोले दागी कुमारी सालेगु कोन या दि यला ठो चतुर्दशी खुनु बहनी पिडनेगु याना वइ चंगुदो दागी या त इन्द्र या माया रूप कागु यान वइ चंगुदो दक्षिया दुने मरुपिनि नाम मधमेशिया का म्या कला बर्खी वसा पुना मरुपि सुखावती भुवने बास लाय मटका काम नयाना ठुक्ट दागी या ल्युल्यु वना बिवटा होला चाहिलेगु यान वइ चंगुदो मरुटवाया लोको फ कवया ताम्राकार पिनेगु दागी गुठिया ताम्राकार पिसन दागी पिठिनेगु ज्या न्याका वइ चंगुदुसा ठुक्सी दागी पिठिनेगु पाला दागी गुठियार सर्वज्ञ राज ताम्राकार्यगु खसा वेकलम व्यवस्थापन याना वंगु असो 3 गते दागी पिठनेगु यागुदो ठुगुदे दागी छेट पाला नकी जडिरा ताम्राकार दागिया ख्वापा व दागी जुइम त्यंग ट्वाया मंगल महर्जन्ड्याट पूजा आज यान्दिउ खसा दागी कुमारी चाहिको ठने व कोइने चाहिला लिहा वया हाना लुकुम फया आगन दे दुगु गुठिया या छेया लुखा पाला नकी जरना ताम्राकार हे पूजा आज याना लस्कुस यागु ख दिम्मे बाजन थाना दुनिया चाहेका कोभिड महामारी या तकन ध्याने तया मार्क्स तया दागी पिठना ठने व कोने चाहिलेगु यागु खसा मरुया पुटुसले ठेंका कोचाकेगु यागु ख दागी नाप चाहिले कोचाका दागी नाप वोपी सकले मरुया मरुइटे वना ख्वासिला ठठगु छेनलिहा वनेगु परम्परा दैवै चंगुदु मरुम थ परिवार जयट लुमंका वेकल यानवंगु योगदान यट कदरेना ठुक्ट मरुमेसिया जपिन्छ आस्था व श्रद्धा तया विश्वास या आधारे ठुक्ट या निछिहे छि भ्या दुगु छुन नसा मनसे चाहिलेगु ज्या यागु ख खास याना दागी पिट्नेगु दैगु स्वर्ग या इन्द्र ये वया ठमा अबसौ चन चंगुली उकिया त मागु पारी जात स्वा का वगु इले छगु केबे पारी जात स्वा इन्द्र सुनान मखंग कैचंग अवस्था स्वा खु वलरका स्थानीय बासी खंका वैत जना चिना टगु व ताई तकन ठका पृथ्वी लोक स्वर्गीय लोके लिहा महगो कारण ठका मा वगु कठ हे दागी चाचा हिला चंगु कठ पिठना वइ चंगु ख इन्द्रया मा या त ठ मडुपिन्ट बालागु सन्देश छेट न इन्द्रया मा दागी ना पल्युलु वनिगु यागु खटका जनधारणा दै चंगुदो ठुक्सी पाला सर्वज्ञ राज ताम्राकार दागी पिठनेगु ज्या व्यवस्थित रूप न्याके त मामा कठया ग्वाली यान्दिपि ग्वाली मी करिब सच्ची मसित सम्मे नके ज्यान यागु ख ठुक्सी कोभिड या महामारी त तक ध्याने तया सैनिटाइजर मास्क तक वितरण याना दागी न्याकेगु यागु ख
सलिल सुन्दर या ज्ञान या मिखाया मेचा पेठन मे हालामी सलिल सुन्दर तुलाडर या मारु सभा तुलाडर मडुगो निदय पुण्य तिथि छ माया लुमन्ती धर्मदान सफो बुद्ध प्रदेश मध्यम मार्ग व बुद्ध भजन मुना ज्ञान या मिखाया मेचा पेठंगडु ठुगु सफो व मेचा धर्म किति बिहार श्रद्धे धम्मवती गुरुमा या नापा लल हागु जा यान दिगु ख ठुगु मेचाले बुद्ध या ज्ञान या खयटा उजागर या कठ या भजन मेत दुठ्याका तागुडु गुगु मे आध्यात्मिक पक्ष तस्कहे मनन या त महत्वपूर्ण खनिदु ठुगु मेचाले दुगु मेत मे हालामी सलिल सुन्दर तुलादन तस्कहे भावनात्मक रूप हालटागु ख ठुगु मेचाले दुठ्यान चंगु मे आपल मनुटेगु मिखा चाकेगु खण्डु ठुगु मेचा या कम्पोज मान कृष्ण वावा पाखे यान्दिउ खसा ठुकी दुठ्यान चंगु मेत युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ जन कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ कवि लाभ रत्न तुलाधर संघरत्न तुलाधर व धर्मरत्न उपासक सलिल सुन्दर तुलाधर पिसौँ चैदिगु ख ठोक्टय ठुगु नुगु मेचाले अञ्जन श्रेष्ठ आरेन्ज यान दिगु मिक्स मास्टर फिरोज वज्राचार्य जुया दिगु व सलिल सुन्दर तुलाधर मेचा पेठन दिगु ख श्री कुमारी या विषयले चिन्तन मनन कुमारी रकाची छम देविया रूपे मान यान वैचनगुदु कुमारी ढैम छम शक्ति रूपी देवी ख ढकान चिस पापिया वैचनगुदु कुमारी छम अटिक बालाम जोगो कारण छम दैते मटिना यात सोगु व मटिना न यागु ढैगु बाख बा किम्बन्दन्ती समाजे दैचुगुदु बालागु स्वभाव धम नाप बामलागु बा विकृति युक्त म संगत यागु ढैगु छौ हानिकारक विकृति ख ढका ठिकेट ठिठी आधार त ब्याटगदु ठुक्ट या आधार त मध्ये कुमारी व दैत्य स्वाफुन ज्याचंगुदु कुमारी दैत्य नापलवाना दैत्य त कोटला साना बिगु ढैगु पिंगु पछि व मगुम पछि निगु विचार दै पिंगु पछि चिन्तन याना दृढ ज्या मबिंगु पछि क्लेश राग मोह द्वेष ऋष्या या त मदेके निर्मूल यामा ढैगु या उदाहरण ख द्वन्द व विजय या पाखे ज्ञान काट हे समाजे दैत्य प्याख न्यबोया दैत्य बड यागु केना वैचंगुदु उकि कुमारी थ मनु समाज देश या त मबी मजीमा अनिष्ट मजीमा रका भावना दुम व उक्त हे ठट पाना वै चोमया प्रतीक कथ माने यन्तगु खण्डु कुमारी या त जीवित देवी रूपे अर्थात लिभिङ गड या रूप कैटगदु उकि कुमारी या त देन्द संजात्राइना देशे शान्ति भिजुइमा ढेगु चिन्तन या रूपे रटशाला सम्पूर्ण दर्शनार्थी भेला जिया श्रद्धा भाव पंकेगु यानु वैचंगुदु मरुटवाया लुकु फल्चा एरावत किसी बोजा या झोले मरुटवाया लुकु फल्चा एरावत किसी छवायंक हे बोजा यागु यान वैचंगुदु ठुगु एरावत किसी मरु या हे दुर्गा टाम्रा कार बोजा यान वैचंगु ख या धार्मिक इतिहास एरावत किसी टरंगु महत्व दैचंगुदु ठुगु एरावत किसी बोजा या लस्ता सम्मेन इनेगु जा यान वैचंगुदु टाम्रा कार पिन्स बोय वैचंगु श्वेत भैरव्य ख्वापा या नापाङ्गु दि अथे ढेगु यला ठो द्वादश दि निसे हे ये ल्याको या हनुमान ढका श्वेत भैरव्य आकर्षक ख्वापा ताम्रा कार्पिस बजे यानवै चंगुदु तस्कहे तपागु ठुगु श्वेत भैरव्य ख्वापा ठने पलिस्ता यान्तागु ख ठुगु ख्वापा एट ठिठी कठय तिसा टीका बजे यानवै चंगुदु ठुमो श्वेत भैरव्य त तान्त्रिक कठ यला ठ द्वादश दिने वज्राचार्य पाखे सुठे पूजा यानवै चंगुदु अठे ठुमो श्वेत भैरव्य मुटु छवा यंकहे बनी हाठो हाके न यानवै चंगुदु ठुक्ट हाठो हाके झोले गब्ले एला व गब्ले ठो हाठो हाके गु ख हाठो हाके झोले मिसा पिनिउ न छनु अलग दि छुटे याना हाठो हाके ज्या छु द न्यनिसे न्याका हगुदुसा उकि उडा मिसा पिसन बटिकै वै चंगुदु ठन तजिको हाठो हाके गु कुमारी सागु दिने ख ठुम दया या झोले पूजा आजा याना मे बलि बिगु ज्यान ज्यावै चंगुदु ठुगु श्वेत भैरव या बले बोजा यागु ज्या प्रकाश ताम्रा कार्य परिवार पिस यानवै चंगु ख तस्कहे आकर्षक न ज्या चंगु ठुगु ख्वापा या बाहेक या इले ठुम दय त तपागु खापाटिना टोपे टेगु यान्तागुदु ताम्रा कार पिस ठुक्ट या जिम्मेवारी क घना वै चंगुली सकल उडा समुदाय टक्क गौरवान्वित जोगुदु या पुनि या विशेषता सम्मे बजी पुनि
उड्याटेगु जातीय मसिका इम्सा हनावै जंगु संस्कृति बियावै जनिगु उड्याटसे यया नखयत न प्राथमिकता बिया हनावै जंगु दु संस्कृति धेगु जातीय जक विशेषता मसे नेपादिया हे पहिचान जे जंगु नदु ठुक्ट हे नेवा संस्कृति या तस्का हे लोकं वागु समय बजिनेगु इनेगु न छटा जे जंगु दु ओकि समय बज्या महत्व इट वाचाका नेवा तसे समय बजिनेगु पुनि तक ढेका वंगु दु व ठाउँ टक न उगु समय बजिनेगु इनेगु पुनि हनावै जंगु दु गुगी या त यया पुनिया नाम प्रख्यात जेवै जंगु दु ठुगु यया पुनिया दिने उडा तसे न ठागु छे समय बजि जोरेना दय त छना नया ठागु नेवा पन्या त झल्केना ठागु मसिका या त कगना वै जंगु दु ठुगु समय बज्या ज पंच तत्व या स्वरूपया तान्त्रिक नसा जलन कठन कागु यान वै जंगु दु श्या बजि आकाश तत्व या प्रतीक हाकुमुस्या वायु तत्व या प्रतीक पालु टुक्रा तेज तत्व या प्रतीक न्या उपाला जल तत्व या प्रतीक व पृथ्वी तत्व या प्रतीक या रूपे कागु यान वै जंगु दु जिएको सुभाइ देशना चुना सहकारी पासा प्रेम हिरत लादर ले बुखाउ चोमी व संकलन एनडीपी सुगर रिटन सिन्द्राकार व भवानी लादर जिएटा वेका पिजा बुखाउ चोया ग्वानी जिता गुयान दिलो वेका पिस निमेसैको सुभाइ लिसे बुखाउ बनदिम सहकारी पासा प्रेम हिरत लादर न एकको सुभाइ देशसे छौ इनाब जिचिकु देना चुना चिकपिनि गुण छुकु ठाय बुखाउ उडासा मार्फत मुन्डु ख उडासा मार्फत ढागु मुन्डु खस जिमटा सपोर्ट एडिस उखे यदि छिकु उडासा माजे याक्ति गुण सपोर्ट दिले ढासा जानकारी जिता वेगु सुच विषय आरसे बच्चा हाको डिपा पाक्योले ज्याजो उडासा जेजुस थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुथ 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था नदु कंसल्टेंट यूरो सर्जन डाक्टर संजय भक्त श्रेष्ठ ग्रान्डी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. बच्चाको डिबा दुंगा हनास कछिन लस्को सेना छना ज्याजो ख उडास जिख चिकमिन ज्या कामी बिगेम तुलाज ठोक रेडियो पत्रिका चेन सफटिको मेगा हरिजा रंगा तो उडास ज्याजो यार आरस जी लिपांगो बेथिन लिपांगो बोडा छना चिकमिन सुये जुल हरेक वासा छमा उडा व्यक्तित्व टुकु ज्याजो सम्पना वेकय नुग ख चिकमिन नेवेको दौरान ठौ छमा युवा व्यक्तित्व जना चिकमिन हने वेचन जुल केतल जुमिया प्रविधि योजना ठौने डे दुने वो डे पिने चोपी अथवा डा हलियंक चोपी उडाटेको सर्ट थियो कि त घिटा लागो दु त्यसो प्रविधि ई जुनी प्रविधि खेला दिस जुम मार्फत वेक अप इन खला पला याको दौरान दिन नाच दैथे सम युवा व्यक्तित्व जनावेको दौरान विगत पेरा न्हनिसे अमेरिका चुना दिम आर्किटेक्ट इंजिनियर बना दिम लिसे वे आर्किटेक्ट इंजिनियर सम्बन्धी अमेरिका चुना ज्ञान चुना दिम इंजिनियर पलिसा स्थापित नपछि खला बला व्यक्त नउछ वेकना पछि आर्किटेक्ट इंजिनियर लिसे थिति विषय बसना प खला बला नाना वेकना पछि छ आर्किटेक्ट इंजिनियर बाइक में चुचुक ठया सामाजिक संस्था वेका आबदु लिसे वेका छ महत्वपूर्ण खचुरा छ वेकना पालक नेपाल भाषा लाना दि स्पष्ट रूप लाना दि गुजुल उछ उछिका चोसा बहु गुजुल वेकना पछि उडा युवाटेको भूमिका अले कला संस्कृति ख डेपिने उनुगा बुल्टक डेट नुमना छ विभिन्न थिति विषय बसना पछि खला बला ब्याकको जु वेक नपयानको खलाबला छको निपुसँग अले ट्रेन राय खलाबला थिन जी छार युवा व्यक्तित्व पिन्छ देश व समाज प्रति माया हामीले उडाटेको डेमा देगु गु भावना वेकन कन दिगु जुल उइको भावना त कदर छ हसा वेक नुग ख नेले पाके उनी ठोवे ज्याजो या टकले लिपांगो वो तकले नापा लस्को स्याना चुना ठुगु उडास ज्याजोया निसो व सुइ गुंगु बोस सुबा अवश्य न ठौ छो नेपुसँग खनजुल पेरडे छ अमेरिका चुना रुना लिपांगुले खलाया मासा कोभिड महामारी ठुनो वइले चाहिँ अंकन कोभिड अवस्था वो छिक भ्याक्सिनेट जी दुगी मर्ने कोभिड समग्र अवस्था वा अंकन चित्रन पनि कोभिड अवस्था चित्रण छ दिन्छ यान्दिसले कोभिड चाहिँ थन पहिला बच्चा कम जुठे दुख तर हान डेल्टा भेरिएंट आना बच्चा बड़े जुया चोंदु यूएसए गुलमश स्टेट हान मास्क मैंडेट या आउदु मला अले जी चाहिँ आफै चाहिँ भ्याक्सिनेसन के हार्न तर योको लाइक पपुलेसन चाहिँ दु भ्याक्सिनेसन मा कापिन दु
तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ झन् बढे चाहिँ जुयासो एक्ज्याक्टली पहिला सुरु जुठे चाहिँ एपासको ग्याम्पु चाहिँ मरु तर बिस्तारै बिस्तारै फैले चाहिँ जुयासो हुँदु हस्पिटल पि पुरै पहिला थे ओभरवेलम जुयासो हुँदु अहिले कम्पेरिटिभली पहिला यो आयुषले चाहिँ बिस्तारै झन् कोभिड सिचुएसन चाहिँ बामलान हुँदु का अहिले अनि सरकार चाहिँ कोभिड न्यूनीकरण याउ नीति कोभिड कमी आउने गएको ठाउँ चाहिँ स्टेप त चाहिँ न्यानै जाउँदो निपछि छोनो ढाइले एको मन्टेस चाहिँ आगन भ्याक्सिन काइचौ मोर ढाइछन कारण सुख त निगु न्यो साइली सब हेर्दिस कारण चाहिँ योको मनोपि थन भ्याक्सिनेसन विश्वासमा पिन दु मला भ्याक्सिनेसन मौजूद आया सोचे पिन दु अय पिसँग मकायु मोस्टली थन चाहिँ सरकार चाहिँ भ्याक्सिनेसन कालकी ढेबा बिउ न खजुया चुंदु मला अखुन जितन वे फोने नोटिस हो ख लाइक $100 भ्याक्सिन कालकी रे आयो निर्णय कामा आउँदो सरकार मनोपिद भ्याक्सिनेसन क्याके त सो वे ख सरकार चाहिँ सकेसम्म योको बनोपिसँग भ्याक्सिनेसन क्यामा अहिले योको स्टेट चाहिँ टेक्सास चाहिँ जी मसु बालक तर म्यो स्टेट अखुन जी मिजोरी उनायो अन स्टेट चाहिँ पब्लिक प्रोग्राम पब्लिक स्पेस चाहिँ मास्क ते माओ हन म्यान्डेट चाहिँ हौ दुका सरकार खला छि बनावै छु विषय आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग बारे खनामा मन खना आउँछ त गएको ठाउँ इंजीनियरिंग ख ठिकै डेफ्टे उनास्पेट ख चाहिँ एक्सप्लेन अथवा वर्णन दिसन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग थन यूएसए चाहिँ जीवन युनिभर्सिटी चाहिँ इंजीनियरिंग ख बिल्डिङ यो बारे सो बिल्डिङ इंजीनियरिंग न हामीले जुल आर्किटेक्चर ध्या डिजाइन मखुकी स्कूल अफ आर्किटेक्चर धारे चाहिँ डिजाइन जको जुल जिम बनाउ चाहिँ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ख आर्किटेक्चर मखु सो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग चाहिँ इंजीनियरिंग रिलेटेड टु बिल्डिंग्स सो आम्यो इन अदर वर्ड्स हामीले सिभिल इंजीनियरिंग न हामीले जो सिभिल इंजीनियरिंग तर बिल्डिङ स्पेसिफाई इंजीनियर किन हामीले जुल सो जिम बनाउ चाहिँ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग अहिले आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जिउ कलेज जिम बनाउ चाहिँ स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग योको फोकस का स्ट्रक्चरल धाबे बिल्डिङ यु मेकानिक्स बिल्डिङ यु स्ट्रक्चरल एनालिसिस अयो बारे चाहिँ भोटमा जिउ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग बनाबले इंजीनियर भाषा त सिम्पली भाषा देश चाहिँ मन छिन्डिकी ढका चाहिँ ओ इंजीनियरिंग गएको ठाउँ इंजीनियर सिभिल इंजीनियर हाउस ख छि बन्जुनो आर्किटेक्ट इंजीनियर चुप्पा भरि चाहिँ मन कन्फ्युज अथवा मठु पिन एको डेफु तो डिरे जिनसन दिबी अथवा यु टेट न ठो सब्जेक्ट दिबु न एसीसी पास जो पिन वे कपी छु बोनि रे ब्रेक ठाउँ या जुले तो इंजीनियर भाषा छु इंजीनियर छेन नि जो ख कि गएको ठाउँ इंजीनियरिंग चाहिँ इंजीनियरिंग दा डिफरेंट टाइप इंजीनियरिंग दा वे डिजाइन याना न्याउ त चीज देखिउ खछु मेकानिकल इंजीनियरिंग सम मशीन बारे पनि मशीन देखि सिभिल इंजीनियरिंग चाहिँ तस्कै फास्ट ख आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जिम बनाउन सिभिल इंजीनियरिंग अन्डरलाई निजे बिल्डिङ बारे बन्यु ख वाटर इंजीनियरिंग दे सिभिल इंजीनियरिंग में ब्रांच कमसा चाहिँ ड्रेनेज वाटर रिसोर्सेस अयो बारे पनि ट्राफिक इंजीनियरिंग दा ट्राफिक के बारे जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो थोचै दोक्पोए सिभिल इंजीनियरिंग अंडरलाई का वाटर इंजीनियरिंग जिमा ट्राफिक इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अहिले इन्भाइरोमेन्टल इंजीनियरिंग जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग त्यस्तो त सिभिल इंजीनियरिंग अंडरलाई वो बाहेक मेकानिकल इंजीनियरिंग चाहिँ मशीन बारे जुल भेरी मच डिफरेंट सिभिल इंजीनियरिंग अहिले वो बाहेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग न दे कंप्यूटर साइंस न दाए कंप्यूटर इंजीनियरिंग उन थये डिफरेंट ब्रांचेस हुई सो इंजीनियरिंग दा चाहिँ बेसिकली वे ख डिजाइन या अरे इन सिंपल वर्ड्स दैबले डिजाइनिंग or building something अझै पहिला छिन्देखि न स्ट्रक्चर इंजीनियर ढका चाहिँ देखिमा आवश्यकता मरु तर घुब्रेनी चाहिँ नेपालले 2072 साले वा चाहिँ टप भुका वे ढका चाहिँ आज देखि चाहिँ स्ट्रक्चर इंजीनियर एनालिसिस यामा ओना छ रिपोर्ट देखिमा स्ट्रक्चर इंजीनियर देखा नक्सा पास जी पठाए नियम चाहिँ सरकारले वौदु खासै स्ट्रक्चर इंजीनियर ढका चाहिँ छुक ठिकै जी मेकानिक मारे ठो ज्याइ चाहिँ छुक स्ट्रक्चरल इंजीनियर दा हो बिल्डिङ यो स्टेबिलिटी ख मेन मला छे बनेला डिजाइन जगह मुखनी छे बनेला मेन मोटिभ दा हो छे लङ लास्टिङ जुइमाला सस्टेनेबल जुइमाला in case of wind हावा हुरी चले जुसा seismic दा चाहिँ earthquake wave ले भूकंप wave ले त seismic forces नापा like withstand या फे माला building अयो दोको सोया वो दोको analyze या फे माला वे बारे जुई शायद like नेपालमा वो रूल निकाले आयो चाहिँ structural safety यो लागि चाहिँ अयो नियम हो जुई शायद
नाभेनामा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको नक्सा पास दियो वो स्ट्रक्चर इन्जिनियर चाहिँ वो स्ट्रक्चर एनालिसिस जाने देखिले चाहिँ अझ बल्लायो ख कि के स्ट्रक्चरल एनालिसिस एना बल्लायो ख सिभिल इन्जिनियरिङ नेपाली सिभिल इन्जिनियरिङ ला जिनाचा धाया सिभिल इन्जिनियर तस्को भास्ट खसु वाटर बारेन वनमा इन्भाइरोमेन्ट बारेन वनमा जियो टेक्निकल धाउ जिउ जमिनी भित्र सोइल बारेन वनमा मला वो दोको नलेज दुमा मनुष्य न स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का छे जगह देखा छे स्ट्रक्चर जगह स्वयं मनु यो डिजाइन ला यो लाइक यो को सुना ऑथेंटिक जुन नि वो यो को शी निसा स्ट्रक्चरल इंजीनियर यो को शी नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग कंपैरिजन है ओके जो हिसाब से फोकस है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लागि भ्यू खो बिल्डिङ पिन देखि त अथु स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो छि बना चनो आर्किटेक्चरल इंजीनियर है वे ख कि उन पा भचापा जो त ना युएसए चाहिँ युनिभर्सिटी हिसाब पाए मलाई आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग द्या गुगु युनिभर्सिटी चाहिँ डिजाइन को फोकस बिना फु गुगु कलेजमा चाहिँ मेकानिकल इलेक्ट्रिकल आछु बिल्डिङ यो प्लम्बिङ सिस्टम बिल्डिङ इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखो फोकस न बिफु जी बनाउ कलेज चाहिँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग देखो फोकस का सो जी बिल्डिङ यो स्ट्रक्चरल एनालिसिस बारे बिल्डिङ गयो स्टील हुने बिल्डिङ यो कंक्रीट अयो बारेको भन्नु का सो जी बनाउ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग चाहिँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फोकस ख आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग चाहिँ छिया कोठा डिजाइन या उनी से छिपति ब्युटीनेस म्यानेजमेन्ट या उनी से वन लावो कि के ख वो चाहिँ बच्चा मला नेपाली धाउ खसे नेपाली चाहिँ लाफु नेपाली चाहिँ आर्किटेक्चर धाइ आर्किटेक्चर चाहिँ डिजाइन नलाई इन्जिनियरिङ नलाई न्यूली बनेमा मलाई थन चाहिँ आर्किटेक्चर बन्यो ख कोठा डिजाइन या बन्यो ख छि डिजाइन जको बन्यो ख इन्जिनियरिङ मको डिजाइन जको बन्यो ख चाहिँ बन्यो ख चाहिँ आर्किटेक्चर बन्माका अहिले जी बनाउ चाहिँ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर बनले चाहिँ इंजीनियरिंग चाहिँ छुइए भनेमा आकाश के साइन्स चाहिँ यो मरु खाली डिजाइन ख आर्ट ख क्रिएटिभ आर्ट फिल्ड ख मलाई अहिले जी बन्यो चाहिँ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग ख इनफ्याक्ट युएसए चाहिँ आर्किटेक्चर व आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग कम्प्लिटली डिफरेंट डिपार्टमेंट ला स्कूल अफ आर्किटेक्चर आर्ट्स यो डिपार्टमेंट ला आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग चाहिँ स्कूल अफ साइंस और डिपार्टमेंट अफ साइंस यो अंडर ला सो new different measure completely तामाका त्यो खलन चनले चाहिँ दिन्छु चाहिँ अनुभव गरेर नि किन नेपाली डेपुटी आर्किटेक्ट इन्जिनियर हो आंग्ल अमेरिका चाहिँ सोही तरिका आर्किटेक्ट इन्जिनियर पनि चाहिँ पाव अथवा सुपरे डिफरेन्स दु खला डिफरेन्स दु जिताइ थिए नेपालले चाहिँ आर्किटेक्चर हो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग द्या छुट्टी आउ चाहिँ मरुका आर्किटेक्चर द्या बन्यो जुल अहिले इंजीनियरिंग कलेज बन्यो जी तर वो चाहिँ डिजाइन न दु आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग न दु जी एपास को बालका कोर्स थ्रु चाहिँ उनो मरु न्यूली मिश्रण दु छु उके चाहिँ जी शिव हिसाबमा चाहिँ उके डिजाइन को फोकस दुका इंजीनियरिंग साइड एशिया फॉर डिजाइन को फोकस दु खन चाहिँ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग बल्कि चाहिँ इंजीनियरिंग बडी फोकस डिजाइन यामा खस चाहिँ डिजाइन जगह या इंजीनियरिंग ना पछुए सरकार मरुका आर्किटेक्चर चाहिँ जगह बन्नु खसा नेपालले चाहिँ बच्चा मिश्रण को जुल तर फोकस चाहिँ डिजाइन को दु जी सोयु जी खनो हिसाबमा चाहिँ छु स्पेशलिस्ट छु बाछि छु जान छु छु चाहिँ बनाउ ढाल आंग नेपालले चाहिँ चेन्ज ध्यान नउले धाइजुन इले चाहिँ छि बन्चुनो चाहिँ छु चाहिँ स्पेशलिस्ट छु बना चुनाव चाहिँ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग ख ग्रेजुएसन चाहिँ जुइ कलेजु सो जी आ ज्यान चुनाव चाहिँ एक्ज्याक्टली बिल्डिङ सम्बन्धी चाहिँ मखु तर स्ट्रक्चर सम्बन्धी ख जे चाहिँ पाइप ड्रेनेज पाइप चाहिँ ज्यान चुनाव ख ठो नुको ठाए छि हाना छौ ख ड्रेनेज पाइप ज्यान जुन उ चाहिँ गएको ठाए ज्या ख हाना ठो पाइप हासेर जेसी अनुसार प्लास्टिक को पाइप दे ड्रेनेज हासेर कुनै ढले ढलाने पुति ठाए पाइप दे के नै इंजिनियर माला बोला सिम्पली सो डिजाइन चाहिँ या के गन इंजिनियरिंग बावला कुनै भरि चाहिँ कन्फ्युज जु खला जी पाइपला इंजिनियरिंग धन तस्कैमा जी जाया पाइप चाहिँ बेरिड पाइप दाल चाहिँ जमिन दुने हुने पाइप अयो पाइप चाहिँ अझ सोइल पम्प है मला वो पाइप चाहिँ गुली प्रेशर क्याफ वो पाइप यु साइज सुजीमा वो पाइप गुली वो पाइप दुनी गुली लाउनमा आयो दको बना उके लागि डिजाइन यामा तस्मा क्रिटिकल ख सो उके लागि न अठु छि भन जुन सब्जेक्ट बना चाहिँ स्कोप बिल्डर दो म अठु न नेपाली स्कोप गेट को दो डेनियाले आंगन पिनिवा ठिकै ज्याले ठिकै स्कोप गरेको ठिकै बना चाहिँ थाइ लाइफस्टाइल अथवा थाइ जीवन यापन या फेरि अवसर दुगी मरु के खर्च चाहिँ जु हिसाबमा स्कोप चाहिँ दो मला स्कोप साना इंजीनियरिंग बने हुनका बच्चा मेरो सब्जेक्ट
बन्यो इन्जिनियरिङ बन्योले आई थिङ्क इन्जिनियरिङ बच्चा अप ज्यादो जी सो हिसाबमा चाहिँ अहिले आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ बना ज्या चाहिँ हिन्दू तर थ चाहिँ बच्चा रेडी ज्या चुनमा न्याउ टाइप जान यामा न्याउ टाइप फिल्डले न उनी फेमा ल्या आज बिल्डिङ जग्गा बने ल्या आज बिल्डिङ बारे जग्गा ज्या मासा मेबी जी उसले सक्सेसफुल जी म खुजी जी अहिले जी चाहिँ सकेसम्म बच्चा थय त फ्लेक्सिबल तया जी न्याउन थासे ज्या फु ल्या थ बच्चा अघि सरे याना सो स्कोप चाहिँ हिन्दू तर थ न बच्चा अवेर जिमा थ न बच्चा प्रोएक्टिभ जिमा थुकेसे चाहिँ आ नुनु पि के पि वेक अप इंजीनियरिङ फ्लेवर छ वेक अप थिथे बहुते सिभिल अथवा आर्किटेक्ट इंजीनियर बन्यो सिभिल इंजीनियर बन्यो अथवा छिना त आथे इंजीनियरिङ विभिन्न कथा इंजीनियरिङ कम्प्युटर इंजीनियरिङ ट्राफिक इंजीनियरिङ त्यही कथा इंजीनियरिङ बोस चाहिँ अझ बालाई र अथवा ग्रुपी मन्टेउला आर्थिक अवस्था कमजोर दिए मुला इंजीनियरिङ बने को देवा माड हाउन देब फुको निमेस ब्यालेन्स या कथा बालाउ पति कम अथवा लाइफस्टाइल बालाउ कथा ले कथा इंजीनियर बोस छु सल्लाह सुझाव छु त्यो बेस्ट सल्लाह और बेस्ट एडभाइस चाहिँ थै त छुया वे भन्यो बच्चा चीज साउन्ड आफू तर थै त यो चीज बन्क्यो के सक्सेसफुल जी मलाई जिन पहिला सूर्य वेबले जिम पास पियोको पास में कंप्यूटर साइंस बना म पिन्दु अहिले जिन कंप्यूटर साइंस भयो ल्या सोचेन तर जी थै त छुया वे बना अहिले उके हिसाबमा आई एम भेरी ह्याप्पी मलाई फाइनान्शियली ला उके ला थय थमिसा प्रिपेयर यामा छु स्कुले उनी गुली स्कॉलरशिप क्या और याना सोचे यामा जो हिसाब चाहिँ थय त छुया थय मन छु बने फु थय त इंट्रेस्ट सुके दु उके मेन फोकस जिमा मेरो एस्पेक्ट छार के पैशनेटली बन के पैशनेट लगे जुके चाहिँ उके सक्सेसफुल जिथे लगे जुका त चाहिँ अमेरिका टेक्सास चुनाव चाहिँ छु ज्यान चुनाव दु गे ख अनि यो चाहिँ वो ज्या छि गुल्टको संसद जो इखे छि गुल्टको इन्कम इन खमै इन्कम बालन जुन दुकी मरु अवस्था के छु जो इन्कम बाला जी जानले चाहिँ खास जी जो फाइनल इयर सिनियर इयर अफ कलेज जी इंटर्नशिप यानो ख छौ अर्गनाइजेसन छौ कंपनीले वो कंपनी न थय पाइप्यू सम्बन्धी जायो ख अरे वो इंटर्नशिप या हुँका द थो जायो अफर वाला जो जा मेनली चाहिँ इंजीनियरिङ जुसा छौ अफिस चुना डिजाइन या ज्या चाहिँ म खुजु चाहिँ एकदमै प्रमोशनल टेक्निकल प्रमोशन इंजीनियर धाइका मला मनोपिन नाप्ला मनोपिन खला अयो को ज्या खजु अहिले आई एम भेरी ह्याप्पी थो जब नाप अहिले सक्सेसफुली ज्या छौंदु ज्यायु रिस्पेक्ट दु थन चाहिँ न्याउ टाइप यु ज्यासा थय त सस्टेट आफू चुका नेपाली चाहिँ जिया नेपालमा यो दत्त नेपाली यो मनोपिना खन मजु तर कम्पेरिटिभली थन्यु पे चाहिँ अपोय जुई थन्यु लाइफस्टाइल हिसाबमा थन्यु पे चाहिँ बच्चा अपोय जुई नेपाली कम्पेरिजन थिसो अमेरिका जुन दिमजुला चिठ्याबी युवा व्यक्तित्व चाहिँ देशै पिनिउने जिठो चाहिँ आग्दे इंजिनियर पता प्यावा छु क्वेशन एन्सर हो अथवा झिउ समाज अथवा समाज छिपिथापि मन्त्र चाहिँ आखापना पिने चुना चाहिँ छेल्या मयो खया समस्या बोलन वयो अलि छे पिन्टर थाक्यो धयुपि कोही ठक्न निन्दु छु चाहिँ स्ट्रोक छु अनि चुना चुने ख कि नेपाली वा छु खया सो अथवा भावी योजना चाहिँ छु छु जो रिसेंट प्लान चाहिँ कन्फर्मली जी धाम मलाई जी थोए यार चाहिँ मसु तर लगभग 4-5 वर्ष चाहिँ एक्सपिरियन्स गेन या चाहिँ जो सोच्दु आली पायो चाहिँ थन्न चुने फु अन्न वे फु फ्यामिली नापन डिस्कस या मलाई थयो फ्युचर न स्वे मला मला नेपाल वे यहाँ तर एट द एन्ड अफ द डे थयो जिन्दगी ख थयो करियर ख वो स्या टाइम छुजी के हिसाब है जुका आ चाहिँ जी थोए यार या सोचे चाहिँ मैना नि ठुला जुवा छियो सो जुगा चाहिँ उडा समाज जगा उडा टेबु छाता संगठन रुपे न्याउन छ संस्था दु ओ संस्था नप आबडे छुकु ज्ञान अथवा ओ संस्था बारे छि छे सु जन इके बारे गर्न किन कहानी उडा समाज चाहिँ जी छौ न्यू प्यङु न्याउ धामालिका प्रोग्रामिङ उना पहिला जी एसएलसी ग्रेजुएट जुबे चाहिँ जी टपर जुया द अवार्ड बिउ ख उडा समाज 12 पास जुबे न टपर जुया अवार्ड बिउ खल मजी वो अले जी +2 11 क्लास बना चुनले उडा मुना जुबले चाहिँ जी फ्यासन शो न यानो ख अले उके बाहे छक निक ममिना प उनौलु मजी तस्का बालाउ जा चाहिँ यही थे जो उडा समाज मला दोक्षित कनेक्टेड यारा दोक्षित नापतया अले उडा समाज प्रगति लागि चाहिँ थियो सो इट्स भेरी गुड
दे प्याउन नुगा चाहिँ थने कल्चर त जुल थने सोसाइटी जुल उल्टोको मिस जु मलाई सिजे ठिटे गुगु ठ चाहिँ फिल जु थने बि मम्मी बि जी बि पास बि थने बि कल्चर र अनमुना चाहिँ सिजे लुमो लोमन अथवा गएको ठाउँ चाहिँ अनुभव छु जुल लुमला लुम सुरु 1-2 वर्ष चाहिँ तस्कै मिसरिया थौ दिन ख नेपाल छ थोया थोया जुनो जी उदे लुम तर बिस्तारै बिस्तारै थनी लाइफे वो जिया नोटिसै मजु खने गुब्ले चाहिँ झट्ट नोटिस थौ दिन ख रे तर बिस्तार थनी बिजी लाइफ याना सायद पास क वो चाहिँ मजु तर मिस चाहिँ यो कोइ जुइका मिस चाहिँ तस्कै याना दोक्सा यही थन नेवाक जग मखु थन नेपाल थन वो चाहिँ नेपाल त जुइमा इन्डियन त जुइमा पिनि वपि मनु पिसा चाहिँ तस्कै मिसै थयो होम कन्ट्री त जिन मिस याना हिसाब कुन अपना पगे चाहिँ जाछौ लस्ता जाउ ख अथवा त्यो तारिखै या बहजु खतै छुटासिने नेपाल भाषा मलाई चाहिँ सल्लाह नउ छु नेपाल भाषा चाहिँ उले बालको लान्छौ दु पहिला ठना थिएन नेपाल भाषा ल्यायो चलन दु अथवा यो थाहा चाहिँ नुगु युवा पुस्ता त्यसमा चाहिँ नेपाल भाषा टोटाउन छुइले चाहिँ छिजा अझ नेपाल भाषाको त मजा नि पुस्तकको जिल्ला पोखरामा देखाउँछु दु नेपाल भाषा दिसी आना अंकन चुराना कन्टिन्यू यान चुनो ख अथवा छे खलाले नेपाल भाषा खला अवस्था ज्यादा छु आम खला टरेको अझ धनियो खकी छि मजा नि ट्रेड नेपाल भाषा छु चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ गरे दुख जी मचान चाहिँ छे नेवा भाइ खला ख नेपाल भाषा युज याउ ख मला मम्मी मम नाप थयो रिलेटिभ नाप दोको छि दोको नाप नेवा भाइ खला ख के थना मम नाप फोन याब नेवा भाइ खला ख के लुमनी नेवा भाइ चाहिँ तो चाहिँ मर्नी खलाट भाषा गुल्टोको मिस जो फ्यामिली ठौ दिने वा चाहिँ गुल्टोको मिस जो गे ख गर्छु मिस जो तस्को मिस जो जी खास 2020 जुने नेपाल वे त्यहाँ टिकट काटेर ठ्याक्क कोभिड जुल अहिले गोका चाहिँ वे खनि नेपाल सो मिस जो तस्को मिस जो त नेपाल अरे ठो हजुरले चाहिँ ची आंगन वे ढुंगा चाहिँ आखा बन्यो अथवा थै बिजी लाइफ छु दुखी को दुसैना मेरो सोशल एक्टिभिटिज छ अथवा आंगन छुक अर्गनाइजेसन लगे ज्या चाहिँ था चाहिँ एक्टिभ ज्या वो अर्गनाइजेसन एक्टिभ ज्या जान छु आई पुरा छुक ठाइ मेरो नो एक्सपीरियन्स जुटा इम ठौ इना दिरे इना पेना छ जी कलेज जुबले जी बनाउ चाहिँ युनिभर्सिटी अफ टेक्सास एट आर्लिङटन दा कलेज ख वो कलेज बना सुनले जी यको पेंगो न्या अर्गनाइजेसन पार्ट काया जी नेपाली स्टुडेन्ट एसोसिएसन दा छ अर्गनाइजेसन दु वचे नेपाल त्यो अर्गनाइजेसन ख जी चाहिँ दशैं मनाया होली मनाया अयो प्रोग्राम अर्गनाइज या निशे मनुपिन्त करियर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अर्गनाइज या अयो याना अले उके चाहिँ जी पहिला बोर्ड मेम्बर भोका सेक्रेटरी अले जी ग्रेजुएट यानो ये जी भाइस प्रेसिडेन्ट तक जुया भोका जी आर्किटेक्चरल इंजिनियरिंग इंस्टिट्यूट दाउ छ आर्किटेक्चरल इंजिनियरिंग बारे organization called student chapter daika wo student chapter secretary juya 2 semester ale bonga leadership honors program da chho leadership liu lagi tayari ayu students the leadership leaders banayu chho organization nu ukena pakaya mala uke senji leadership honors graduate jo kha with leadership honors वो बाहेक चाहिँ जी कायप्स लॉन सोसाइटी दाओ सिविल इंजीनियरिंग यू top 10% class top 10% of the class students in the select yayo so organization ukena select ya so thopyamu nyago organization meona chho new organization tara wo chai pass ka deeply involved ma ja tar thopyamu organization chai ji banaka involved jo college wo बाहेक चाहिँ पिने जो थयो पडकास्ट न दु अब पडकास्टिङ जो स्कुल सम्बन्धी मजो छ थयो एक्स्ट्रा करिकुलर थयो त रुचि जो चीज थयो पडकास्ट न जी चले याना निम मे पास मिना प अले थ्वे ख बच्चा पढाइ बाहेक म्युजिक यानो इन्भल्भ जो चीज अछु छि न जडा ल छु मनन या बहो गण या पिसे जो बहो पस्तु छु जसले बिनि हुन कि जो कल्चर चाहिँ फेमिली पनि तर लिपा नोटिस जिमो डाल उ कना खला हो खसला युवा टेस्ट कल्चर टोटा उनी हो कोन ठाउँ रहन छन् लोमङ गाउने आयो कठै अवस्था बोलन मवेला उछु ग्याम्पुपटी लकस बोलन चौ उठे जी अनुभव हेर्न छि ठिकै छु लाइदे जस्तै अछि आउना चाहिँ आज जित नोटिस मला 2-3 वर्ष जित चाहिँ ठो ठोकर भटी मने वले पते बिजी लाइफमा जी नोटिस मायना टाइप खवेट भा चाहिँ
ठुला छौ ग्याम्पुपट्टि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुने साह्रै युवा पुस्तासँग कल्चर लो मनाउने हो झिउ संस्कृति लो मनाउने हो पिने कल्चर भिजेजीमा को कठाया सो झिके देव खगी के ख अब फर्स्ट चाहिँ थयो इन्डिभिजुअल चोइस ख मलाई आ जिन चाहिँ एपास कलमा मजो चाहिँ छारा सा जि स्टुडेन्ट ख मलाई स्टुडेन्ट आ नेपाली न्याउ दिनुसा थनला कलेज उनी मलाई आख बने मलाई एक्जाम अटेन या मलाई तर आ स्टुडेन्ट पर्सपेक्टिभ धामा चाहिँ द भन्छ थाकु ख तर थन फ्यामिली दुपी मनुपी चाहिँ चाडपर्व मनाइन चोपी ख जी थयो चाडपर्व मलुओ मनमा ध्या चाहिँ आई थिंक थने नेपाली मौसा थने युएसए सा थया मसुपी मनुपी नाप मिलेजिया मोनी सुन्ती मनायाउ थयो चाडपर्व मनायाउ अथि चाहिँ या माथि जोंका लिपा तक वो थयो संस्कृति थयो चाडपर्व मनाइन जुन त तर वे जिधानी पर्सन वाइज इन्डिभिजुअल वाइज फरक परे जो या संस्कृत न थम्मने यामा हामीले मुझे थन्यु इन्भाइरोमेन्टै अलग ख डेन्जरस ख भन्छ ग्याम्फु खय ख लिपा मरे आउन खु तर के सल्युसन चाहिँ छु ख मसु वे सकेसम्म थमेशा ट्राई आज समस्यु आज के इन्फर्मेसन डटला मडला अमेरिका ने एक संगठन त दो किशोरमान ताम्लाकार त्यहाँ पे घिउरा त नएको संगठन लगे या चाहिँ कल्चर जोग्याउने सिका डब्ल्युएनओ चिकागो अफ अमेरिका अथवा विभिन्न ठाउँ युवा संगठन अमेरिका ने दो वो संगठन बारे चाहिँ स्यु मसु अथवा फेसबुक मा वेक अप इन कनेक्ट थियो वेक अप चाहिँ ज्याख छि चाहिँ अनन्तना न ठाउँ कल्चर बचाउने छि चाहिँ ज्यान जो गुली संस्था वेक अप इन सपोर्ट आबट ज्या अनुभव दुमरु यदि वेक अप छि सपोर्ट लाछ छि ज्या तरिका फैकी मफै थै कल्चर अन्तना ज्या त चिकन बेस जुकी मरु फन्यु खै छुदु जी yana बच्चा मलाई जिथन टेक्सास चाहिँ खै मखना का टेक्सास चाहिँ मरु थिएन छ मलाई एज फार एज आई नो of course interested मलाई थयो कल्चर थयो नेवा भए बचाएर थयो कल्चर बचाएर जी इंटरेस्टेड चाहिँ जुई तर गुली टाइम बिमार आउन खजुई थयो अफ कोर्स थयो जान दे थयो मेरो थयो पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ ब्यालेन्स नै आमा तर अयो छु अफर अयो छु पोजिसन दुसा चाहिँ इन्ट्रेस्ट ला दु अवश्य र ठो उडास अमेरिका चुनाव डिपी छि धाइ डिपी जसै किशोरमान ताम्लाकार झ्याप्दै जुको त्यो ज्याजु नियन्त्रण डिपी को वेकन छिपिन्द सपुटया छिपिन्द युवा पुस्ता त ठो कल्चर बचाएको नीति छिटा सपुटै छिटा छुपठे ग्वाली जुइरहेको आशा बलसा ठो उडास ज्याजु मार्फत जि यहाँ चुनाव जुल ठो धाइचुनावले ठौकुले चाहिँ खला मासे चाहिँ ठो ज्याजु छ यहाँको चुनावले चाहिँ निए चाहिँ यहाँ जात्रा अथवा के भाषा नयाँ मासे इन्द्र जात्रा चाहिँ चलन दु मुला देवसाले यहाँ जात्रा दु उ जात्रा बारे सुसियो छि लुम जात्रा ठौले चाहिँ त्यो जात्रा चाहिँ यहाँ आउन जोडु ठिकै बारे सुसियो लुम जी हरेक वर्ष हुना जी अने न्यूरो डे वटु टोले चुदिम ख अले उना जी मम्मी ममना प फ्यामिली ना प उना आछु लुम हासिम लाखे लुम पुलकिसी लुम कुमारी रतान्या लुम एपासक अले यशी थन्यु न लुम फेसबुक इन्स्टाग्राम से थय पासन तय बेला वो खय खनी मलाई मिसला जुई तर जी पहिला आयो ख चाहिँ नोटिस मजुई दा एपासको नोटिस मजुई दा हेबको चाहिँ लाइक प्लान जिमका अथवा इन्द्रजाता सोमेला छ हामी होते इन्द्रजाता या जात्रा जुकी ठोया वया रहेको आइफोन प्लान चाहिँ मजुई गर्नुला प्लान जिम हो हिसाब ने खका जी नोटिस जिम खोटायो नोटिस लुमय मजु चाहिँ दै मक्का जी लुमय जसा सुनियन मासु लाग्ने दगले बजिना छ नि हैन किसान नेपाल भाषा बालका लान्ने जुल नेपाल भाषा चाहिँ समस्या छुना प जिना प उलिमिसी थिना खलान्जो हैन बालो छ नि यको मन्टेसन चाहिँ नेपाल भाषा छे जुना नेपालै चोपी युवा जमात त्यसले नेपाल भाषा मलन चोरे छि आमा जुना नेपाल भाषा लन जोडु बालो खोज्यो आ मेरो जो नि छुटु हैन युवा त्यसो ठाउँ कल्चर भाषा जोग्या नीति छुजु याफै ठाउँ ठाउँ गएको ठाउँ भूमिका मिति भेट्छु छ नि सक्छ पहिला यो जेनेरेसन पहिला यो पुस्ता पिना प सेके माला छुया खगे खरे मला अले वो बाहे थन पिने लागि चाहिँ आप अन्य पारे चोमिसला जी आई थिंक यहाँ सके समय यहाँ चो थन चोम्पिसला चाहिँ जी पहिला राइ थे खया मसुपी मनोपिना प भचा भेला जुया मला थयो कल्चर आ मोनी मन्याउला सुन्ती मन्याउला ग्याचाको सलु मन्याउला न्याउ मन्याउसा नाप चुना मन्या मालका हरेक वर्ष
यहाँको बिजी जुसा थयो कल्चर जोगे आट अले आ थन वपि मनोपिंता थने आ यङ जुबले वपि लिपा लिपा त आतक थने डुपी म्या मस्त दे अंकल जी इम त से इम त न थयो कल्चर आ वो या मानिसा कन्फर्म चाहिँ 100% चाहिँ अब मेरो पुस्तान वो कल्चर अब्जर्भ यही धाउ चाहिँ 100% श्योर चाहिँ मरु तर एफर्ट चाहिँ वे आफूका सकेसम्म हमेशा थयो इन्डिभिजुअली मने आयो दको थ अवेयर जु थयो कल्चर बारे अवश्य न जाजो छि लिपाङु इलेक्ट्रिक उठुको अवस्था चाहिँ ठो छि बुनाचोङु आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ बारे छिगु बारे अथवा छि आगन चुनो इन्भाइरोमेन्ट बारे जी इन्जिनियरिङ मंगो छोचो ख उडास जाजो मार्फत डायमन्ड ख छुन दुसन टोफ्यु ख छु दुसन वना काने देखि छुदु अपास को टोफ्यु चाहिँ छे मरु नक्तिनी +2 नक्तिनी स्कुले दुपी यङ मनोपिन्त युवा पिन्त चाहिँ वेड हाजी थय त य भन्यो मलाई मा बापीसँग धाउन मानेर या मलाई तर हमेशा थय त सुया वे भन्यो ख मेपी ख न्यु छाना हमेशा मा बाप छ धाउ खनिने हो अथवा मेपी छ धाउ खमिने हो आयो खते पुलिस लाइफ लागो दुई मजो म छ चाहिँ निराकी मजे जु लाइफ चाहिँ जी चाहिँ ज्ञानी मजा ख जे मामा धाउ चाहिँ माने हैन माने जुया जु मम्मी चाहिँ सपोर्टिभै ख तर मा बापिन त रेस्पेक्ट हो यामा तर थयो ख थयो सोच थय त छु बनियो वन थय त हमेशा कन्भिन्स या फे माल मा बापिसला बामनाको धाइए मखु तर मा बापी बाहेक मेपी नु खन्याना मेपस थोबन मटे थोया वया अयो ख चाहिँ योको जी जु हिसाब नि मजुका जी चाहिँ अयो मेपी नु ख चाहिँ पास कमन्याना थयो सोच न्हन्तया थयो मा मम्मी ड्याडी त अहिले जो मम्मी चाहिँ त्यसमा सपोर्टिभ जो आतक अहिले सपोर्ट क्याट पहिला हमेशा कन्भिन्स नै आफे मात्र थयो त छु बनियो थयो छु इच्छा ख थयो छु ड्रिम्स दु वो चाहिँ हमेशा बालक एक्सप्लेन आफे माला थयो मा बापिन त अहिले वे जु थन न्यन्जोपी यङ युवा पिन चाहिँ वे रामा शो द थयो त छु वे बन्यो ख अहिले प्यासनेटली बन्यो थयो त छु आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ बारे जी बुल्न सुवल जिता हैन अहिले वे ख गुड लक अटे वेला जेज भावी योजना छु आज चाहिँ लाइफस्टाइल को पनि आउने भावी योजना चाहिँ जो फ्युचर प्लानिङ चाहिँ आज 5 वर्ष सोचेर चाहिँ जी अझ थो जिया चुनचुनो रोलले अझ 2-3 चोटि प्रमोसन जिमारे सोचेन्जुनो दुवाला अहिले जिया इन्जिनियर ला ख तर जी प्रोफेसनल लाइसेन्स क्या माने जी प्रोफेसनल लाइसेन्स चाहिँ बने माने 2-3 वर्ष वो क्या हो जो ड्रीम ख अहिले वे ख आ चाहिँ पढाइ वो करियर फोकस दु जो पढाइ वो करियर यो को थय त चुए क्यू अहिले थयो ना भन्याउ बचा दिएर खम्याउ वे ख अवश्य न उको ठा इच्छा हो आकांक्षा पुक्क पूर्णिमा रहेको आशा जाजो उडास व्यक्तिगत जीव विज्ञान तुलाधर पाखेन हेर्न चाहनु जाजो लिपाङु इले चाहिँ छ न्यसा जि छ छुटे जुन छले उडास समाज न्यबया कठ उडास समाज खापो कठ तो गु उडास जाजो न्याउना चंगु तो जाजो एटा गाय छु नु खन्छ त्यसको बाना प्रोग्राम ख जिस नेपाली चुमेला उडास समाज न इन्भल्भ जिया चलु थयो मम्मी ड्याडी पि हुने मलाई तर झिथन पिने जुबले न थयो नेपाली चोपी मनोपिनाप कनेक्ट या फु थयो खटे फुली द तसँग खुसी लगे जु थो अपर्च्युनिटी लाइन तसँग थ्याङ्क यू मला अहिले तसँग बाना प्रोग्राम ख बिगिन दाना याउ थो प्रोग्राम जिउ गाना योको गेस्ट पिवेबा थो प्रोग्राम में अहिले योको सफल जिमा लङ लास्टिङ जिमा थो प्रोग्राम थ्याङ्क यू भेरी मच एकको सुभाष देजन चुना फाउ इ जुम प्रविधि योजना जिम बेदल दा सहित ठगु नुवा खपंगा दिला एकको सुभाष दछि त सुभाष एकको सुभाष देजन चुना आर्किटेक्ट इन्जिनियर पलिसा स्थापित थियो त किन ठुक ठ खना दुगु अले छिपि थ्यापि युवा व्यक्तित्व जुगु समाज नीति जुगु प्रेरणादायी भूमिका मिति फे अले एजुनी छिपि छ ठाउ ज्ञान बुद्धि विवेक ठ समाज त गुगु ठ चो न्याकी फे ठगु भाय त गुगु ठ चो न्याकी फे इखे छिगु विचार ह्याबले उनी दैगु पलस कासे निसे छगु इनाप दि छन छन छने पिने चुना छन दिगु ठागु ठास ठागु कला संस्कृति मके पिति अन पिने चुना ज्यान चुना दिपि उडा व्यक्तित्व दिगु आदरणीय उडा व्यक्तित्व केसरमान ताम्राकार ज्यू यात सपोर्टया ठगु लो ख अलि छापसे या फे भूमिका मिटा दिदैगु आशा पलस कासे जे बिगिन प्लाद ठौ जे सम बायोनिको बुझाउन चाहिँ उजल बायोनि ह जित यना साथ
डिडिपी यानी भाजुमी जुपी अले प्राविधिक ठाउँ ग्वालिन्डीमा प्राविधिक पासायत यक्को कुसबाइट से आइटो बा सुभा जेमा भा जबदेखि स्कुटर आयो सापले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे। त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो, यानी केटा र केटी दुवैको लागि। तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन। तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन्, बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै। त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125, जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि, बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी। हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर। रेडियो उपत्यका